Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras tayo amin papagayan. Inta ibasa ti Roma Kapitulo 15, versikulo 1 kan 2. Datayo ang napigsa ti pamati na, rebeng tayo at tulungan dagiti nakapoy. Ang mga wit kadagiti pakadag senanda. Saan la at ibukod tayo apagragsakan ti pampanunutan tayo. Paragsakan tayo kit di ti pada tayo at tao, tapno mapapigsa iti pamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno, Canvia. Are you Mrs. Nelda? Yes, ma'am. Ada ka di background mo, may papan iti trabaho nga ap-applyam, iti dayto akumpanya? Yes, ma'am. Kas makita kiti resume, nag-resign ka, iti sigod akumpanya, apagtrab-trabahwam. Apay? Ada yung amin, ma'am. Kat marigatan dagiti anak mi. Mamati ak nga agbalinak nga aset iti daytoy akumpanya, ma'am. Nagadulakit din ti dinamdamag dayjay a direktor. Ay, agbabawi ak a nag-apply. Saan samot a maala? Ay, ma'am. Nag-apply ka kaday? Ay, when manong, janitor kayo ditoy? Ay, ma'am. Manong, talaga ka di anaungot jay direktor yo? Ay, ma'am. Iso day jay ti Reyna, iti kinaungay. Adami nun kan kuha na analas agalad. Ay, isumot lagayam. Nasaysaya at matlaeng amam no saan ka naala. Agyaman ka kiti Hanggang kinasayaat. Mangsapol ka laengan iti sa bali a pag-applyam. Ado dita, ti mas nasaysaya at akumpanya. Ha? Naglaklakaya ko niti dayto akumpanya, ma'am. 60 ti taon kon. Awanan ti mga halapay kanyak. Iso nga uray no inal daw abugbog kawan nak ni madam. Ay kat an-ano saklatan Total, agretay rakmetan. Onya, naala ka? Oray saanan. Apay? Naungot je boss da babae. Ay na, rupa lang nga na makitam, talaga naungot. Bakit talaga akasta Naamwak kadagiti agtrab-trabaho ijay, bakit abalasang kano. Asino mat ngay ngamin ti makaiturad nga agaram iti dayjay. Nagsungit. Ket, saan ka nga rod naala? Awagan da kano no naalaak. Angam, saan ako namang namnamapay. Agbiro kaklangan iti sabali a pag-applya. Apay nagbayag ka nga umay? Itay ka pa ngay ayaban Pasensyakan, ma'am. Ay, di mo ibusan ti pasensyak. Sorry, ma'am. Ha? Sorry. Hanya nga min ayat ti paaramid yaw. Washingam dahi ti kotsek. Ayun, ma'am. Partakam! Ayun, ma'am. Kayat ko analinis. Jack kayat ti sinsinan. Lakay, inakon tani. Ma-interview ak pa iti pag-applyak. Sige, siya kundi makamo ka dagiti ubing. Lalay nga ma. Agan anad ka bakit? Win ka di. Good luck. Ada umawaawag. Hello? Mrs. Nelda, Speaking. Sino da itoy? you are required to report to my office tomorrow. You are hired. Si kamot lagayam tinalada kadagiti nagadong aplikantay. Jackmot ni namnama da itoy, manong. Hangam nay, kita laeng agan anad ka. Pasol laeng ti birbiroken na dayta. Anya? Wen, iso nga awan makabayag a sekretariana talaga naungay. Sapay la ko matamaan usak, manong. Talaga sa anak a komportable nga agtrabaho dito'y akumpanya. Kasla sipsiputan nak akanayon ni madam. Ang
makaamuditan no ikatenak. Ti importante, aramidak ti trabaho. Anya di tayo lutluto mapangaldawan tayo, bakit? Tay paborito mga adobo. Apa? Ayun gaya man niya. Kasusweldo. Wen nga rod, agyaman ak iti Diyos, tanaanusak, oray no sobrang estrikto ti boss mi. Isa nga dayta, gimatak man para iti adobo. Bakit? Amok ang maanusam ti trabaho. Sapay ko ma. Amom lakay, nagsasaruno dagiti nagikat akakadwa ki Jay. Kastaya. Wen nga rod, Ay, kat di aganos ka. wen narigat no akarak nga akar iti pagtrabahuan. Apay nga leave ka. Vacation leave, ma'am. Ipasyar ko kumadagiti ubing ije probinsya. Mhm. Talo lang mat nga aldaw, ma'am. Okay. Approve ti leave mo. Agyaman ak, ma'am. Nasingpot mat gayam no sumuro. Mang puros ta iti ado amangga. Taikakman ni madam. Una. Kaya't namat siguro dayta. Wen, bakit? Ikam to pa iti digat, ah. Sigurado, kay kayat na kanton. Wen lakay. Kita akman, no mapaisem ko, uray maminsan laeng. Ma'am, ada akon. Okay. Ay, ma'am. Ramanam dayto na luom amangga, manipod ije probinsya mi. Really? Wen, ma'am. Nasamit dayta, tasaan anapilit anay paluom. Oh. Ay, sus, imisamot langan. Ma'am, adapay tidikat. Ramanam Agyaman ak Nelda. Paboritok ti diket. Ay, talaga, ma'am? O sige, ramanak man. Inibus na tidikat nga inted ko. Ay, kat din nasayat no kasta, bakit? Nasayaat mo't gayam ni madam. Ay, kat di mayat no kasta. At least, ininutan ang mamamom ni madam mo. Wen Okay, daggayom kayo itan. Wen. Naanos mo't gayam. Itaman pa'y nga awan ni madam. Napanan na nga ta. Sigud-sigud kat ibagana kanyak no ada papanan na. Ay, urnosat man langan dagito eh. Ha? Hello? Wen. Siyak ti misis na. Anya? Nadisgrasya nila kay ko? O sige, umaya ka dagos dito ospital. Oh, aday ta. 100,000. Ipaopera mo nila kay mo. Agyaman ak, ma'am. Bayadam to, inton makapagtrabaho nila kay mo. Oh, apay nagsangit ka. Ngamin, ma'am. Nabiitak pa lang dito eh. Ngam adon tinaitultulong yung kanyak. Agyaman ak unay, ma'am. Ala, ingkakit din ni ospital. Ipaopera mo nila kay mo. Naoperaan ako. Wen lakay. Nangalam nga iti kwarta, bakit? Inturturad ko tinangibagakan ni madam. Inikanak matadagos. Kasta ka di. Wen, awan ti amo kasabali ang mabalin ko apagutangan. Iso nga inturturad ko ti masidagkan ko ana. Kat dinakmat pinabainan. Nag-withdraw adagos iti kwarta nga impautang na kadata. Naanos mo't kayam di boss mo, bakit? Wen nga rod lakay. Bayadan tanto ka no, inton makasubli ka iti trabaho. Manong, api asan asimrek ni madam ita? Hindi pa ikalman asaan asimrek. Ha? Apay nga ta? Kung na jay katulong na, ana igalis ka no ije banyo da. Kat na itugtog ti ulo na. Anya? Aday di ospital. Sikaan no mapan mo kitaan. Angam no siya, Pakpakawan. Lakay, kasapulan ni Madam Tidara. Kasano nga makapagdunarak, bakit? Kaup-operak mat. Siya kun
Katuna, kabaalam lakit di. Wan, Jack mabalin abaybayan ni madam. Mas dawak man matita madam mo. Awan ka diti kakabsat na. Jack amo, no ayan da. Si kaka din ni Nelda. Wan, Jack. Siyak ni Carol. Kadwak ni Manang ko Areli. Ita kayo lang nga makita Kabsat mi ni Lerma. Ni madam ko? Wan, siyak ti buridak. Ay, kastagaya, ma'am. Nabayag saan kami ang nakikita. Amo matan, busy kami iti trabaho. Agyaman kami kan ka. Tinulungam ti kabsat mi. Tinulungan nakmat ngamin idi, ma'am. Iso nga ibagbagakan ko na nga ikatanan ti kinasungit na. Tapno saan ang mabutang dagiti tattao nga umasidagkan ko na. Saan aday ti maudi a panagkikita tayo? Awisan na kanto ijerwar. Tapno agaam mo tayo anasayaan. Agasan, kayam imbaglaeng ni madam, agpapayab adagosan iti meeting. Apay nga ta, manong. Ado dagiti mang ibagbaga, nga agikat ti empleyadaw. Ha? Taapay mat. Aramid na dayta, idi pa'y laang. Kabisadok ti ugali na daytan. Kasta ka di, manong. Anyangay nga rod, no ikatenda tayo. Sa bagay, lakaya kaon. No ikatenak, anyangay nga raw. Asino tinangisagana kadagiti nagado amakan? Nagsublin di mayordomam. Anya? Nadamag na ngamin ana ospital ka. Kita ang manday ta. Subla-sublianda ka. Oray pinapanaw mo ida. Manang, agbalbaliw ka ngaminan. Tani, bakit kan? Nasaya at mat, taimay kayo akakabsat ko. Naamiris mi ngamin asabali pa'y atao tinang tulong kan ka. Di may nga staff mo, tinangidonar kan ka iti dara. Ni Nelda Dayjay. Asino pa'y kumati sabali amang tulong kan ka ita. No saan ada kami ang kakabsat mo. Nakasagana akon, no siyak mantik katan ni madam. Apay kung mga ikatan na ka. Amo matan lakay, perfectionist nga min dayjay. Di mat ko naman nasingpat. Wan, no kumaro, tigre ka no. No maminsan, kunam no nasingpat, ngumer-nger gayam. Itapay laeng, agpakpakada akon, Nilda. Manong, Amo ka may saak ka dagiti may kat. Isong agsagsagana akon anya nga tati aramiden da di taunag ti opisina ni madam. Ay, kwa. Nagbayad iti mang dekorasyon diti kumpanya. Dekorasyon? Isumat ti kunada. Aramiden dansa akas la pistaan. Nagpintasan ti pan nakadecorate da iti opisina. Festive mood nga agpaiso. Ay, apay nga ta. Ay na, nagmayat talaga. Nelda, Yes, ma'am. inton Sabado ti panagrarambak tayo. Ha? Anya tirambakan tayo, ma'am. Rambakan tayo ti panagkakadwa tayo. Ma'am? Ken rambakan tayo mat. Tinagsubli a napintas alinangan mi kadagiti kakabsat ko. Ay, kasta ka di, ma'am. Ayaban nyo dagiti pamilyayo, ha? Kayat ko ang makadwa ida, iti dayta panagrarambak tayo diti opisina. When, ma'am? Kan ayabak tumatan dagiti kakabsat ko. No kasta? Sana pod no timangmangag ko nga agikat ka iti empleyadong? Ne, apay ko mga ramidak dayta. Rumbang payket di nga agnayo nak Agtitinulong tayo. Dayta tirumbang nga intay aramidan. No nasaya at tinaaramidam iti padam atao, agsublinto matlaan kan ka abendisyon.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami diin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo